projet ndari abo twagagiye tuganira bya projet naho bitarajya mu buryo ariko sometime bishobora kujya mu buryo harimo Bwiza Emelance hakabamo Iva Music ndetse n'abandi batandukanye amwe byogenda neza nkuko twabivuganye bikagenda fresh twaba projet good ariko mugena naho bitaragenda neza sindabyemera neza. Aba social media za lyrics kona ariko social media ziriya video nabo bashaka gukora analyse cyangwa se bakaraba wamukobwa niwe no wabukekeranya uje kuri YouTube kwa lyrics urajya ndirimbo ugasanga niwe nanjye naratangaye mbonye bijya bintu baby so someone said it very so ukimana saiza wewe wanyegera hadi na chino nambaye so ofisa wa beso hapo bakara genda na mapiso ese muziki na fiso muziki ese nakole kinajembela mateka hey baby give me a love acha woni no bashaka kumulelo nayibonye bo so ikimara gusohoka naje mbona PLATIN naho hari izindi nyene yashatse gukora nkabyo bo sinzi nta kintu nabivugaho kuko nyene PLATIN n'umusitari wacu. Oh baby give me your muscle uze gutereka amaso baby girl you stole my soul ukuntu utereka amaso Media TV nkuko vyama imisi yose ni Emery faster hasta la vista akakadiro ka misi yose nako niko kabi kuko turamaze imisi tutariko turabaha ibiganiro nkuko vyama ariko uyu munsi ho twaje twahigereye ni Emery faster ikiganiro ni vyamamare na muzika Lolix gwagwana Lolix imeze tema Freshman Lolix ni twakwirwa tuvuga byinshi abenshi basanzwe bakuzi cyane kuri Max Media TV twaragiye tukuvuga cyane nino misi haro ikintu gisa naho wahaguruka itangazamakuru bro uri mu biki ikintu navuga mino misi ndiko ndakora kabisa ibintu bigeze ku rundi rwego man bigeze ku rundi rwego so hanyuma Lolix ndumva mu misi haro twakoranye uvuga yuko ari ngoma wari waje gukorana na Element yizera yuko ari ngoma imaze imisi hanze irikira kibi barayizi barayiravye beshi ndetse n'abatayiraba naga ko baje kuri YouTube bakayiraba ni ngoma nziza ni ngoma sinzi bazojaje nyine abatuko ko bayibonye comment tutazishaka cyane right okay mino misi biragaragara yuko ushobora kuba washize imbaraga nyinshi cyane muri marketing y'umuziki wawe so ubundi niki wikanze ko muna uriko ukoresha imbaraga utari wigeze ukoresha na mbere bo naje gusanga ari sigaye inyuma mu banzi bose benshi bageze ku rwego bageze kure naje kuraba ngatereka naje nkore cyane ndabako natambuza ama message ku bantu badukunda cyangwa se ibyishimo byinshi niko gukora cyane kandi kubw'Imana ndabona ko baraza fresh ariko Lolix ubundi umuziki wawe ugerageje kureba ukareba igihe wawutanguriyeho yego sinzi igihe wawutanguriyeho sinzi imyaka ishize ariko icyo nzi cyoco nta nubwo uri umwana cyane muri music eske urebye umuziki wari urimo mu myaka 3 ishize naho uno musiki ugeze umuziki wawe urawubona muri heshusho uri kuraraba uburyo ibyo byose boneta kuko ndaraba umuziki namwe nkora mu myaka yeze itandukanye n'ubu kuko nagiye menya music meaning ya music biratandukanye cyane niyo mpamvu ubona ndi gukora amaprojet meza amaprojet ari cool benshi bishimiye cyane okay gatoya tusubiye inyuma kuri ya muziki wawe so yakoze na Element uriya muziki tugerageje kureba turabona yuko usa naho harimo mwinzi n'imbaraga zidasanzwe eske Lolix yoba amaze kubona management cyangwa aracyakora kuri cya giti cye
Yeah, Lolix ari managing ariko arose support cyangwa arose management ya bakora mu ntumbero yo kugeza ibindi urundi rwego ku rundi rwego bakageza ibihangano kure cyane ubwo ndamutse namubonye twakora ya management fise ariko ntiyabihaye okay ubundi tubwiza ukuri ubundi ariya n'amafaranga wavanye mu mufuko wawe noneho urumva kuko mu minsi twari ko tuyirebera ahantu aho Max Media isanzwe ikorera ifatanije niyo bita Wide Touch ubwo abajama benshi usanga indirimbo barayizi noneho dusanga bari abantu bagiye bayikoramo yaba abadansere baba bari abakobwa baba abayikoze dusanga ni bya byamamare eski amafaranga umufungo ninde yamenyemo basi right muri ibintu bya entertainment dukora habamo support nyinshi nagiye mbona support z'abantu batandukanye abantu bakunda Lolix abantu bifuza iterambere ryiwe bagiye bama support plus nanjye rashyizemo yanjye shyamo n'ubwo bufasha bw'abantu tubasha gukora ikintu gikomeye cyane yes ni Lolix gwagwana muramubona aba yambaye ibirombe mu mutwe n'izosi ku matwi bro ubu ndenze okay ubu noneho nta watinya kuvuga yuko Lolix ashobora kuba yashobora gukora umuziki nubwo zaba ari inzira zitoroshe ariko murabona yuko yashobora gukora umuziki kuko nambara umuntu ashoboye kwiyambika ukuri hano uko mbona guys okay ubwo rero nizere ko Lolix ugerageje guca ku masonga iriya ndirimbo so audio na video ishobora kuba yagutwara amafaranga angana gute nta muntu ajya avuga ko audio y'amafaranga yatanze ariko ikibazo cyo byatwara amafaranga menshi cyane ariko ntabwo ari byiza kubivuga okay reka ngaba hari umuyaga mwinshi sinzi yuko amajwi ari bugene neza ariko natagenda neza nihangane niko biri Lolix turabona yuko uno munsi biragaragara yuko umuziki umaze kuba nka kariyeri yawe uramaze kugaragaza yuko umuziki ari ibikorwa byawe eske nizihe collabo z'umwaka wa 2023 woba uri kurateganya collabo zirahari ariko burya ntabwo ari byiza kuvuga collabo igihe zizosohokera mu gihe ibintu bitararangira burya bitararangira bigoye cyane kuko just mushobora kuvuga collabo zigiye kuba ejo ugasanga ibintu bitagenze neza ugasanga ibintu mwateguye mwabwiye abantu bikibaye kandi byari mwari mwabikoze collabo zirahari ariko byaba byiza mu gihe nkazivuga nabisohoke abantu uza gukurikirana iki kiganiro murumva umuyaga mwinshi ariko uko biri kose ntibyatuma tutagira iki tudakora kandi murabona uno munsi tusa n'abahinduye look n'abahinduye location so ubanza ariyo mpamvu turiko tukorera ahantu tutari tumenyereye cyane na muri ka free zone mu mujyi wa Kigali okay nizere yuko ugerageje kureba bro hahandi twari tutonze gisagara ca Bujumbura na Kigali niyo itandukanye turi hagati mu mujyi wa Kigali mu mujyi hagati abona naho bameze fresh naho bakoze fresh harimo ibintu byinshi bitandukanye ndetse hari n'akayaga ka fresh na BJ rero aba hari ahantu nyine hameze nk'uku muri make bibaye n'agace babona ari fresh yose ni sawa okay hanyuma wavuze ati projet kuzivuga zitaragira iki ariko nk'abantu muba mumaze kuganira urumva kuganira kavuga ati n'ibicamo byawe byiza watubarira namba bo bahari kuko ndazi bisa nkawe yamana projet za hafi na hafi
projet ndari abo twagagiye tuganira bya projet naho bitarajya mu buryo ariko sometime bishobora kujya mu buryo harimo Bwiza Emerance akabamo Iva Music ndetse n'abandi batandukanye hamwe byogenda neza nk'uko twabivuganye bikagenda fresh twaba projet iri good ariko mugena naho bitaragenda neza sindabyemera neza. Okay, nizere yuko Bwiza n'umwana mwiza nuko yitwa nyene iryo zina ryo riramuranga, nizere yuko bizacamo kandi nizere yuko na Iva Music nawe nyene bizacamo ariko byo nukubiha Imana. So hanyuma umukobwa wakoresheje indirimbo yitwa So yitwa Miki nakoresheje indirimbo yitwa So abitwa Neri ndetse n'umukobwa bazi cyane mu mujyi wa Kigali umustarikazi baramuzi Okay, impamvu namukubajije ejo bundi hari akantu ka trendinze bariko baramupropoza bamutereye ibizuriya nyene cyangwa twatwibeshe ku bantu bari kuraba social media za lyrics kubona ariko social media ziriya video nabo basha gukora analyse cyangwa se bakaraba ibyo mukobwa niwe n'uwo bukekeranya uje kuri YouTube kwa lyrics urajya indirimbo uzasanga niwe nanjye naratangaye mbonye bijya bintu So okay, lyrics ubundi indirimbo So kumbe hari abantu bashobora kuba batarayumva basanzwe bakurikirana Max Media yikoze mu gahogo basi baby so someone's very so ukina saiza wewe wanyegera honi na chama mamba so ofisa wa beso unapopakara genda na mapiso ese muziki na fiso muziki ese nakole kinajembela mateka hey baby give me a love acha woni no bashaka kama mulelo baby give me a love ese nakole kinajembela mulelo yeah man bitwa lyrics bitwa gwagwana from Burundi Bujumbura no munsi akaba ariko akorera umuziki wiwe i Kigali kandi bikaba bigaragara yuko biriko biramuhira so hanyuma ibihangano byawe ubundi babikura he babibona gute cyambere ni kuri YouTube kwandika lyrics ni LEX gwagwan ni L ntoya we L ntoya gwagwana gwagwan okay hanyuma wadusanga kuri YouTube hariho akantu k'agatrailer nigeze kubona kariko karatrendinga I don't know if nuko yoba ari we wabikoze ari indirimbo So ifatanye n'akandi gace k'indirimbo ya PLATIN indirimbo ya PLATIN yibuka neza yakoreye amashusho mu marangi urakazi nayibonye So ikimara gusohoka nanjye mbona PLATIN naho hari izindi nyene yashatse gukora nkabyo sinzi nta kintu nabivugaho kuko nyene PLATIN n'umusitari wacu nyene tu okay yes ni umusitari wacu ibyo birumvikana ariko hagati y'indirimbo So n'iriya ndirimbo hariya iriya ndirimbo ya PLATIN yitwa okay reka ntari yatangiye gusohoka yari So yari So and then iriya ndirimbo ya PLATIN irasohoka zakorewe muri country records zose ahubwo umuntu akibaza hagati ya PLATIN hamwe na lyrics ninde yacitinze undi kubera indirimbo ya lyrics yabanje gusohoka urumva PLATIN niwe yashishiye kwa lyrics sure okay guys ubu si topic ira yatuzanye ariko bizere yuko
uyikeneye kureba indirimbo so waja kuri platform Yeah. ya Lolix kuri YouTube Ushobora kuja ni YouTube, Lolix. Instagram, TikTok, Yes. Facebook. Hose ni Yeah, Lolix kuba kuba hose yeah. wow, ubwo aho hose wayisangaho ubwo nawe ukamutera inkunga. Hanyuma guys ni Yeah. Emery Fasta hasta la vista ni kuri Max Media TV. Yeah. Hanyuma Lolix Yeah. ubundi umuhanzi nyarwanda ku bwawe Yeah. wifuza yuko mwakorana Yeah. buno mwanya mu ntekerezo zawe Yeah. uwagushira abahanzi hari akavuga ati hitamwo nk'umuhanzi wifuza gukorana nawe Yeah. wahitamo Bo biragoye guhitamo kuko abahanzi bo mu Rwanda bose barabizi. Ubwo waboneka none twakorana. Mu gihe urazi ko mfise n'izi projet nyine ndi kuvugana n'aba basa bandi yeah. Ubwo niwo mbashe guhura nabo, ubwo nijya mpura n'abandi tuzaganira fresh tunoze ibikorwa. wow, okay. Yeah. Hanyuma mino minsi umuziki nyarwanda n'umuziki ndundi bisa nkaho bimaze kuba biriko birinjira namo cyane kuko turirimba ibimwe. Yes. By'umunyarwanda arimba umurundi arabyumva, by'umurundi aririmba umunyarwanda arabyumva. Yeah, nuwe muhanzi w'i Burundi Yeah. umaze kwa approachinga umubaza ko byashoboka ko mwakorana Nawe ndashaka ariko siko batazi kuririmba barabizi cyane, ariko ibintu byose n'umwanya wabyo. Ibyo ni ikiganzo bavuga. Yeah. Wow, okay. Nizere yuko uzagenda utugezaho ibikorwa byawe umunsi ku munsi kugira dukomeze natwe dusapotinge, natwe tuba turi abafana bro. Yeah, Camera. Thank you so much, Faster. Yes. Yeah. Hi my guys, reka tubibutsa yuko nta handi wakwamamariza atari kuri Max Media TV. Ufise ibikorwa byawe wabizana tukabyamamaza ku ma platform yacu ya Max Media TV. Yeah, dushobora no kwamamaza biciye kuri za status zacu ziba zitandukanye kuko tumaze kuba dufite platform zigaragara. Hanyuma Lolix niki kintu twakwita tuwa media urimo niko twagifata nubwo ari loko bituwa media niye feedback iriko irakuzanira kuva aho utangiriye bo yitwa media tu ndiko ndakora. Bo ikintu cya mbere ndi kubona nani collaboration z'abantu benshi batandukanye. Yes. Yeah. Abantu benshi batuye mu mujyi rwagati, mujyi wa Kigali, mu mingi itandukanye mu Rwanda. Bari kumenya Lolix ni umuntu ki. Ikindi nacyo bishimiye project zigiye gusohoka zizakurikira cyangwa zizokurikira. Ndetse no mu Burundi. Yeah, ni ibintu bifite inyungu nyinshi cyane muri industry music. Ndetse bigatuma ibyo ukora byoroha cyane kurusha. Yeah. Okay, ubundi niye projet yaba yegereje projet izokurikira izakorerwa he? Yeah, ni project ni nyinshi ariko ndakeka izokurikira mwanyemera nkazabivuga hageze kuko ibintu biguma bihinduka buri segonde haguma haza ibintu sinzi. Yeah, ariko burya biba byiza iyo uvuze ikintu mu gihe wamaze kukigira gisoza. Yeah. So Lolix, reka tugushimire tuzere yuko ibikorwa byawe biriko birashikira abafansi bawe kandi neza, kandi nizere yuko iyi Joa Media hari icyo izagusigira gikomeye. Ubwo nizere yuko nidusubira kugukenera tuzakubona. Murakoze cyane, njya ngashimira media TV, Max Media TV kwa yayet noneho naharemereye nsabye kabisa na French. Ni hagati mu mujyi, hagati y'amatage, ni wora nini biri cool. Yeah, Nyamirambo cyangwa se Kigali. Yeah, ni ibintu byiza
ubwo n'ubutaha tuzakorana nagusoza ama projet ndetse Imana ibayizagire, Imana yizagire n'abantu bose baba bari kudukurikirana ku mbuga zitandukanye. Navuga ati Imana ibayizagire cyane, kuzana support, ishobora gutanga support igakora cyane. Ego uzokenera ibihangano byanje ahandi nyine kuri YouTube, kuri izo mbuga zitandukanye, muri kigo nuko nabivuze. Very fast tuko pamoja hapa. Ataziwapatia zote kabisa. Tena shukrani sana wallahi. Mungu awabariki sana guys. man. Mutibagira gukora subscribe kuri Max Media TV, mutibagira no gukora subscribe kuri Gwagwa. Man.